Bar lai sprat lai putra. Lai sprat lai putra. Wan baru kunen ko para. Wan yaro jing isnei ba jing ba. Ka jing I klem jing sda klem jing ku. Jong trai u bom ju ku. Ngan yan wai ken ud ya utrai. Benarkah Bapa unai leklem wai Sudah ya Maryam umudur. Sni usai kapertai Ya kiklor. Wan baro gohen men go para. Wan yaro jing isnei ba jing ba. Ka jing I klem jing sda klem jing ku. Jong utrai u bom ju. Kohimen kopara kaneka longa shi tarik jom obanai jemma but ngistang iaga jingri bele kerpang ia kamaria teisoti baroshi banai komjuru kadega sngi buram jongu Joseph bakui Joseph unong tre umestri din Bani buram ia bu Joseph bakui kam kerpang mendausnem Namar uneu snem jongu Joseph bakui Ni duai kerpangaru nagabenda ka jinglong jom kanega partai menda jinglong jangari namar ka jimpur jong ka COVID-19 ka pin kolmari yangi ka pin ting yangi ka pin sosi yangi ko himen ko para ngin stang ben duai kam jur na do menda kasni lembaga jinga side lem janga Maria tesati lembaga jinga side lem janga Joseph bakui Ni duahiru kam kerpang nado menda kasni ya ka jingis ne jimble but ni puson jiliu ya ka jingis ne ka jangu jisu ha ka bangi duai no paisni nado laibet ar beje san pusan ni stang ya ka jing duai ngina ngai ti abaharo gine ka jing tumu jangi bautrai unang kedup yang ni daga jingit ka jangu lembaga ne giu krish bakui unang map I pop jangi Unang pen koi pen kia yang ini nak jimpa, unang yada yang ini nak jimma baro. Dak jing rebelai, dak bayi tiap hari jing tumu shime, jing tumu jangga ri, jing tumu jangga jilla, induai, pautrai unang kerkoi yang ini. Ha kerteng oppa, baru kon, baru men siem bakoi. Kajinga jangotrai jangiu Yesus Christ, bar kajingi jango belai. Lembat ke jingya selak jangamen siem bakoi kindon rengka bat pi barra ko himmen ko para ngimdeben kren bain ngimdeben new bain iano nius no na ka gospel mendagasni kinong Nazaret kila kendait ya Jesu namar udeu kun jong misteri ding bon sin ha ka jingem jami Ni kran bain yekiwe, ni tarais ni yekiwe. Tendeng nakataga jinglong jangi ni lorni persha yekiwe. Klam das auto yaka jing shisha. Bon sin kayalam yang isha ka jingjot. Kapenjot kapenmong yekiwe. Bon sin da ka tin ka tele jangi ni penmong yekiwe. Leseng ni penyap yekiwe, yakarukam bangi kran. Namar ni penja buram yakiwe. Tangin sange shipor. Ban pan map na utrai yakipor baro. Ngila
pin kup yalade dak jinglong ki basinyo namar jongi lese don bon ki bru ki la ja umma tangin sange shi por ban panma naga benda paro ki por bangila pensonsi ekiway pensonsi au blay Kotrai Jesu ni ki nongpo iwan shame daga ba pan yaga jingisune halo jongi map yangi sai kud yangi daga snamba kardor jame bangindop long ki kuon ki ba kui ben burom bet ben don burom yame ni dwaila nga pala how blay don but happy ko men ko para bangale pop shibun dagi jin paraka dagi tin dagi kam dagi jingle Daka jingle palat janga, daka jingle palat janga, daka jingle palat bakrao janga. Namar kata nakarpat ya kamaria bakui, kabayai sa katesoti. Yaki angel bat kirikui, bat yapi ko timmen ko para, banduai nagabenda janga, ha utrai ublay jangi. Ublay badan barbara winisane yangi, badandala mapigi pop jangi. Unyalam yangi shaga jingim bam jikut. Triken rod obey. Isneyani. Triken rod obey. Isneyani. Christo ma. O Christo. Jangi penim yangi Triken ragoble Isneyani Triken ragoble Isneyani Christo ma O Christo Jangi penim yangi. Ko himen ko para na maharbangis tang ya ga jing rio ble ya ka Maria tesuti na do mendagasni. Na mar ka ne ka longas ni buram jangu Joseph bakui kam da me unius nem ha ka ba kabalang ka pin kraw ya Joseph bakui. Na mendagasni ngis tang ya ka lockdown ba ngidang pin perking ya ga de. Banginang duwai, banginang pinki, iya kadonur kamen siyam jungi, naga benda ka jingis nega jungu balay halo jungi, inang ay burom ya ubalay upa, naga benda ka nega sungi, ay utray unang pinsle yung ibaro, unang pinkub burom yung ibaro, daga jingya daga snamba kardor ka jungu, daga jingay ka jungu na bening. Burom ublay siya John, Banakin del Jesu. Haki ben baro, barang ramon baha, niaya royame, niam mani mani, niai pendon buron, bani samoyame. Simple, Kopadan Borbaro, Kokon Mare Upa, Kotrayu Jesu Christ, Kokon Nambroduble, Bakit Kipopete, Topiang Kajing Kerpan, Tosnya Seneyani, Deitang Mame Bakun, Deitang Mame Utrai, Uwe Bahat Letam, Mame Ko Jesu Christ, Mame Bayay Lombe, Ajin Yalong Kawe,
kun hakaburong upang. Amen. Tong ngin nia duwai. Ngi duwai nagabenda ka jinga da ka jango play. Jinga da jong ujosa bakoi. Jinga silem janga Maria te soti hala jangi iwahi paiwai. Bangin dup light na ka nega jimpang COVID-19. Bangin dup iyo ya ka jing kamen haka donur kamen siam jangi. Kopa mela aiti yau Jisu unong penim jangi haka jing suma suke jango josa bakoi. Daga jing yara janga jing duwai jangu ai ba kabalang jamme kanyai shakri yau kinrat jangka u Jisu Christ. Mau uba im badabasan sha badme lem badamen siem bakoi uwe uble genom la genom. Amen. Kajing puni ni kam chung ke apostol kal nong ka bakat lai kal kot ka basang pusau do ka basan puar ha kasngi sabat ka babut la jan baro shish nong kila wan ban sngap ya kaktin uble haba ki ju kila yo I ki ba kila dap daga jing pihun kila kren presya ya kata ka ba Paulus ulaong bar kila kren ben yu Henry Paulus bar Barnabas kila kren khamshlo shishu Ladon kam menyalap ningkong hapi ya kaktin uble. Henry namar ba pikan tat ya ka. Pat kumta pim dawashu ya kajing imbom jukut. Ngin ino no ya pi. Pat ngin let syaki gentle. Na ba kani kalong kahukum ba utray ula ay hangi. Ngalabo ya pi banlong kajing sya ya ki gentle. Banlong kalinti jing pinim niya kaperthay barok kaway. Habag gentle kila yo singaw ya kani kila singaw bah par kila ero ya kakubor utray par kitu ya kiba lajit naka pinta kajing imbam jukut kila ngit kaktin utray kala priyang kaleng hakata kathan Henry kiju kila kinshot ya kiriw rang ba jong kata kanong ba badya ki kintay riw blay bakraw batri kila pinki bat leben yo Paulus bat Barnabas पर किला बेनो एकी नकथान जंकी कि अपोस्टल किला कंथेरे उखंदो नकजात जंकी परिशा एकी पर नंगता किला लेट इकोनियम पर किसनरान किला दप तगजिंग कमेन बदाउ मिन सिम बखुई कतेन जोत्राय Why you try, watching right and mine, Buledi Kampala. Why you try, watching right and mine, Nabu try, Buledi Kampala. Santi baku jauh, kiwan lau jimpenim jauh hani. Why you try, watching right and mine, boleh dikampela. Kami utrai upendaya kacing Upen pau ya kahon kati bendriu Dajing it bayar
Yakabor bapenim ublejoni. Yarisa da jinkmen pertai baro. Dwayaro yaken hoyu blejoni. Dwayu try. Dwajik wajemai. Muleki kampelang. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Tetapi kamu yang jingkai jengah filong sisa kisenran jengah. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Utrai undan rengka batpim. Rengkat beti. Ka jing puli na ka gospel bakuit kat kumu Matthews. Karon hamid try. Yenda Jesu ladet yatu yakine ki parshi ulami nakata ka jaka badula lepai shagashnong lajon ulaki kai haka synagogue jonki bat ke bala yusno yehu kilasno lingo na uleyo kat kanega jingsta bat ka bor le kampela kilakili hato umde ukun mestri di hato umde ukun ka Maria shipara badu Jacob u Joseph u Simon badu Judas hato ki para kinde jamu kim shong hanni na u yo yakane barra te kunda kila kentai yevu u Jesu la ong haki u nongya tolepa u yo burom kerleng saudong lai tang hasnong snong la jong bad hapadeng laki kur ki jai shimle bon ki kamberla handa nama ka jim bam nge jonki ka gospel jong utrai Kohimen ko para bayid ha utrai Jesu Christ. Mindagasngi ka balang ka kinmao burom. Iya kasngi burom jango Joseph bakuit. Joseph bakuit unong tre. Ban burom iya ke jing tre jango Joseph bakuit. Ban burom iya bu misteri din. Ban burom iya baro ki nong tre jango parte. Ban burom iya ki nomberla jango parte. Ban burom ya baru ki kam ki bangile kabalang karake ya kasni burom jong Joseph bakuit balong ginung ya da jong ginong tre baro ban ngalap shim ya ga jim pule na ka gospel jong Matthews ban puson syapang ga jing kordor jong Joseph bakuit kamdam lele ya uniusnem ko himen ko para ngidon kam ban puson man kasni syapang Jongu Joseph bakuit. Syapanga jinglong jongu Joseph bakuit. Syapanga jingim jongu Joseph bakuit. Syapanga jingkordor jongu Joseph bakuit. Haka jingim jongi vei pai vei. Ban kabang idang puson ya wo Joseph bakuit. Ngidang yo ya ka jimpen jempura na ka jimpen shitom shipor. Kani kalongka jinga kaba ka balang ka terwa hangi mindausnen. Ban ngikin mau upa bakuit haba ula pen bana usnem jongu Joseph bakuit ula pen mi kawe ke kot ke bakerteng Patris Corde ya ke donur jong uble upa ke donur kum uble upa upa bakoi Francis udang kedau hangi vai pai vai ya u Joseph bakoi ba udon ke donur kum uble upa namar bale u Joseph bakoi ulong unongda upa non sumar jong Jesus Christ upa uble upa ula sumari au Jesu habane
Minda ula IT no ya ujisu shaka neka parte. Haba uble ula paya ukun ba marwe shaka neka parte. Ula IT ula pen kamdi ya u shaka kti jongu josa bakui. U josa bakui ukalalong non sumar. Badu josa bakui ula don tikka donu jongu blay upa. Nagataga daw upa bakui Francis ula ula to ya kaneka. Kot ban pils nauto bat pusan jiliu shapang Joseph bakoy patris korde. Bad kadaka donu jongo blay upa. Kabamon u Joseph bakoy ula don ka donu jongo blay upa. Ban snavuto ya ga sain dur ka jongo blay haka jingim jongo. Ban snavuto kaya ka sain dur jong ka jimpa jongo kon chakane ka parte. But bansnawoto yaka jingi ka jango blay hakane ka parte badu Joseph bakuit ula pedian yaka taka jinkit kabakia halo jango ban sumar ya ukun bamarwe jango u Jesus Christ kabamot u Joseph bakuit ula uppa jango Jesus Christ haka jinglong bruyo haka jinglong ublay uday ublay uppa u sumar yago haka parte haka jinglong bruyo u Joseph bakuit ula sumar iya u Jesus tenaga taka daw ngi kot iya u Joseph bakuit uppa tingkun jong u Jesus u nong sumar jong u Jesus bad ngilaban kin mau bun sin u Jesus u kot iya u uppa Bon sin u Jesu dap daga jingin ula pek ke kamat jong u Joseph bakuit ula pusam reki hawu bon sin u Joseph bakuit ula raya u Jesu haga sangdi jong u but bon sin u Joseph bakuit ula daya u bon sin u Joseph bakuit ula raya u Joseph bakuit ula keren bad ula ya rengkat badu badu Joseph bakuit ula hikaya u Jesu yaga jinglong beriu hakane ka partei But minda u Jesu ula leisha Nazareth haga snong la John. Bad ki nong snong Nazareth kila on. Bale une ula wan ban hikay start iyangi. Bale ula wan ban le kambala hakama jongi. Ni itu yawu. We know him. Ni itu yawu. Ude ukun jongo mystery ding. Uni ude ukun jongo Joseph. Udan dorayu banyalab hakama jongi. Uyo bor nangno katkane banle kambala. After all, uni ude ukun jongo Joseph u mystery din. But kila kindait no yavu. Kila bishari yavu Jesu. U Jesu hi ulahikayangi what nom bishar yano ngimdon hok ban bishar yano Jesu henre yau Jesu balahikayangi what nom bishar yau pan kibryu kila bishar penrem pite ngitip ka jinglong jumpi pitibia ngitibia ki ingasen jumpi ngitip ni itu yau pa jumpi Bale pi kran start but ni kane kade ka jimma kabadon mentaro ni usno naga kam jongi apostol u Paulus u Barnabas kila late ban yala but yo bale pi wan yala yangi kila kendait no yawu kila yala haka kirtan jongu Jesus Christ haka por jongu Jesus kadon kane ka jingale Minda haka por jongi don kaneka jingale haka por jongo Paulus bakoy bat ki apostol kala don kaneka jingale persha ya Jesu kadon be haka ma jongi saudong jongi ladang ikwa ban ra ya Jesu ladang ikwa ban imrenga badu Jesu Christ kibruyo kin tarais niyo yani kibruyo kin kren laipu rukam persha yani kibruyo kin leben yani Kibru kin kendai tiangi ni de ban kliya lade khato ni don ne em ya ka jinkwa ba ka jingi shirham ban shukriya u Jesu ka jingim jongi Joseph bakut ula yakendo bon ke jinge henry ka balang ka kindi burom yawo bad ka balang ka u Joseph bakut udan ka patris korde udan ka donut kum ublay upa U Joseph bakoy udon ka patris korde nagabenda jongiro habangi kot iya u Joseph bakoy kumba kot ya u Jesu upa unsawan banyarap yangiro haka jinge jongi
Haba u Jesu la kot ya upa ngatengan ula ai bam ya u. Haba u Jesu la kot ya u Joseph bakoi. Jesu ko Joseph ko upa ngasliang ula ai ya u. Lasa don di poru Jesu haga jinglong kena kello ula pan ula shitong Joseph bakoi da ula abet mit rengkat badu ban sumari ya u. Lasa don di por u Jesu pan ula bahaya u Shakinong sumar lese don di por haka por la jaya u Jesu laisni u Joseph bakuit ula babai ula snusi hadu banda sham ya u kane kadeka jingang nur jong upa babha un ang nur barabor naga benda kikon bado Joseph bakuit upa babha naga benda u Jesu utunga babha naga benda ke Maria teisoti ula don ka jingang nur kumba don ka jingang nur habon gilonging longsem menda hakane ka porba menda ni bahrongi don bon jai ki jingang nur namar kane ka jimpang COVID-19 ngilaban duwai asai lemba jongo Joseph bakui unyarap yengiru banyadaya lade nakane ka jimpang Ngilaban bu hakama jongo Joseph bakui yakane ga jinge hakama jongi ban ngilaban karapan ko Joseph bakui yada yake jait bendrio jongi yada yake ri jongi yada yake jila jongi yada yake kon jongi yada yake kimigi pa jongi yada yake himmen ke para jongi yada yake bahinga sen jongi bad u Joseph bakui unvan yada namar unang bhaban yada yangi namar ngikin mauni em haba u Herod ula kwa ban penya ya u Jesu ula kaloi ban ki permit badula ya ida ka permit hapadengi jinge baro ban yada ya u Jesu ni baro ni kit ya u Jesu hapojomi ni pediang ya u Jesu manga Eucharist bakui ni pediang ya u Jesu daka kti ni pediang ya u Jesu daka jingduai minta u Jesu shong hapojomi badu Joseph haba upet yani u Jesu hapojongi bad haba u Jesu hapojongi ulakwa manyada yaniru naka jimpa naka jingshitam ko himmen ko para ni don kamban duai lemba jongo Joseph bakoi unwante kana banyada yani ban suma nama une u Joseph bakoi ulong nongda jonga balang kabamut nongda jongo Jesu nama kabalang kalong ka met bamayan jongu Chris ba ni baro ngilong di dekat jong kane kabalang ni baro ni kit ya ka met bamayan jongu Chris nakataka daw u Joseph bakoi u kelalong nongda jong kabalang nongda jongu Jesu nongda jonga ba jompi ba unyada yangi bad ngimde ban Cain sting yano ngimde ban new bain yano katkum ka gospel kabang news no kila new bain ya Jesu ngimde ban new bain yaki himen ki paraj nama ki ushong u Jesu hapo jongi ibai ngimde ban kran bain yaki himen ki paraj nama u Jesu ushong hapo jonguru jongkaru bad habangi don kane ka jingsotu min stamban new kor ivei pa nagabenda kaburam ka jomo balai bad lada shumuddo lada kini ginong Nazareth kila buram ya Jesu ki id ya Jesu ki new kor ya Jesu wa lada bawulang ukun o jomo Joseph u mystery di kinjin dela yopidian ya ka jingae gerhai haka jongi bonsin haka jingim jongiru ni kendai de jingai ke jingerko nama ni Cain sting ya ubale Cain sting ya kabala Cain sting ya ke jingduai Cain sting ya ke Eucharist bakoin haka jingim ka jongi ko himmen ko para tongin long ke ba koloi tongin long ke ba yar haka jimur jembar kha jongi tongin long ke ba yar haka donu jongi ban pediang ya ka tolong jonga jingai haka jingim jongi knamba nginduk long kum ki nong kabarnom Kabau Jesu la pois kabarnang yesno ulale bon gi kambarla hangdo namar ki nong kabarnong kila pediang ya Jesu ni de ballong kum ki nong kabarnong nim de ballong kum ki nong Nazareth ki babara bor ki ti jilliyo ya ka jinglong joge brio ba ki bishari ge brio ya ka bakiyo I habar kila kale ba kila kala long ki matla banyoyi ya ka jing kardor jango Jesu haka jingim jangi
ki pe ya ka banabar bon sin ngi pendo jinga ngi pendo jingar ko ha ka jingim jangi namar ngi pe ya ka banabar ne ngi snap ya ka jingaran kana ki basni jangi brio bad ngi pendo ya ka talong janga jinga bon sin tongilong ki ba plela dia utrai hakamato trai ngi de balong kum ki kelong banong ko trai ngange ngashania bad menang tesse hala janga ya ka jingar ko himen ko para nginduai shirhen lembaga jinga asylum janga jasa bakoi lembaga jinga asylum janga mariete soti kadbangi dang stang ya ka jingri bele rosrina dominda kasni ai bautrai unang kergo kardo unang penris pa ingi daga jinga unang penris pa ingi daga bo knamba ngindup la banyo jinga da hakamat kine jimpang kamda me covid-19 kotrai jisu kergo kardo yangi pensle yangi pen kantang yangi pen code yangi yada yangi parasha ya baro jait ki jingseniu kamda me ke covid-19 bangin long ki ba light luit na kane ka jimpa ngindup labanai burom yame rengkat bado jasa bakoi rengkat bad kamaria te suti rengkat bad ki rikoid baro enya ro utrai Jesus Christ Amen. ko himen ko para tongin plai ka jinge jongi bangin dup dap daga jinga shushu ngange hau bleu pa badan go baro unang tau ka beneng ba ka kindo bad hau Jesus Christ ko ba marwe jongu utrai jongi yau bala pur nau mensiam bakui yau bala khana ka maria te soti bala shale ben hapo Pontius Pilatus la sanar panayabu ulaya platap yabu ulakya shakibaya hagasni kabalai lami partner ki baya ulakio shabening ushakshaka molo bleu pa badan bor baro nang da un wan pat ban bishari ki bayin bat ki baya nang ni ho mensium bakui haga balam catholic bakui haga jinya senok ri koi haga jimma ki pop haga jimmi pat ka do haga jingim bam jikut amen Laispa Refusa. Laispa Refusa. Bapa Ijami Ain Long Jami Dan Jingkai Bari Jami Ain Long Jami Na Jingkai Basun Jami Shinyu Kubani Terwadu yang tak yang kamu gadem mani Shuji Suben Kelam Abapa Bai Joni Ain Long Joni Yang Jingai Bari Joni Ain Long Joni Toya duai ko himen ko para baga jinkinia jonga ba jumpi kalong ka ba priang hun hau blai upa ba don bor baro kopa to pediang ye jingtarwa jong kayin ka sem kristan jame da ka ba pertubot iya ka nuksa o josa bakoi ai bangin shakriya me shilente da ka donut basngur ni panya kane lempa o Jesu utrai jangim Amen. utrai undon rengka bat pin Rengka Bati, to ken tiu yala ki donut Bikin Tiri Shout, tonginai mu ya utrai o blai jangim Kashamot Bakate.
Da shisha kalong ka ba shong hot bat ka bade ka deiti jongi bat ka jim penim yangi hamal ka por bat ka jaka banai ngu yame ko kinrat ko pa ba koi ko ble ba don bor bat bam jikut bat kam dam hagene ka sngi ni ken mau ya wo joso ba koi unam tre banai yame ka jingero ka bade hok ban pendon buram yame bat banai nam yame namarba mela ai ya uni ubri bahok haga nongkam ble basoti ba un long ukurim jaga bad mela tung ya u kumu shakri bahok bad bahusia ban pe ban kami ya ki inga sem jame bad kum upa tinkun ba un suma suke ya ukun ba marwe jame utrai jangi u Jesus Christ ya u balapun daka jinka serniu ya u mensiam bakui lemba jangu ki angel ki aro ya ka buram jame ki hima ki dem mane but ki bor ki kinyu hakama jame ki ya mane renkat daka jinkomen renkat bat ki kabane but ki pait bane bat ki sarapim ai bagi so jangido ni duai ki nyaso daka jingsevrit katba ni pen bana Ubakun utrai blekipan Breng pertai sawana kaburam jamle Hosana, Hosana Torwai yublei shatro Hosana yublei juno En yaro yubawan Aga gerten utrai Breng pertai sawana kaburam jamle Hosana, Hosana Torwai yublei shatro Hosana yublei juno ko himen ko para daga jingri bale daga jinge kabasken tungin aiti ya lade shakane ka duwan ka dupat sachasin rengkat baduni upo bat kawai ya bahara ka jingang no jani ka jingko slai jani ka jimpang jingshita ya ka ri jani ya ka jilla jani ya ka partay baro kawai kadba ka jingpur jang ka COVID-19 kanang penting bat pen kuslai yangi ai ka bor jungutrai bor jung ben siam bakui kanang pensle ya ka ri jani pensle ya ka jilla jani pensle ya ka longi long sem jani bangindup light na kano kana ka jimma inang IT ker pangaru ya ki bapang ki bashitam ki batia hospital ha ki ventilator don ki father don bone mud ki father ki badon hapadeng ki jimpang ka bajur na mar COVID-19 in IT ya ki baro don bone ki sister don bone ki shakri jamu blai ki dang don hapadeng ki jinge inang IT ya bone ki kon jamu blai ki badan hapadeng ki jing shitam ayu trai unam pensle ki baro ni duai nadu ka donut ko trai le kampla minda le kampla ha ka jingim jangi le kampla ha ka ri jangi le kampla ha ka jilla jangi le kampla ha ki ni kon baro ki badon ha pade ki jimpang ka jing shitam ai ka ne ka long ka pang chang ka jing duai minda ka bang dang duai na ka binda ka jing wan hya jang men siam bakoi ha lor ni upo bat ka wai dashisha melong bakoi ka trai ka te mei jong ka jing koi baram Namar katangi karpadiambe to pen kui pen kentang yakini ki jing tarwa jangi da kabapa ya umensiam jamme kom ka unje halo janki bakindup kalalang yangi kamet bakas nam jangotrai jangi u Jesus Christ hakapor baladino yavu badala ka mons ngaba Ula pediang ya ka jingsha shitam. Ula shim ya upu bada kabai ngu ya me. Ula kedia ya wu badula ai hala ki senran u om. To shim batobam na kane pi barra. Na mar kane kalam ka medjana ya kaba enaiti na ka benga jampi.
Hakaju kedu kamenda lalaya bam. Ula shim ya kakuri. Bada kabaing ho biang yame. Ula ayaka halake sendran uong. To shim batu di nakane pi barro. Namar kane kalong kakuri janga snam janga. Janga jutang batimai bad bam jikut. Ya kaban pen mi naga benda jampi. Ban naga benda ki babon. Ya kaban map ya ki pop. Talay ya kane ban kan mau iya nga. Ko Jisu dagas namba kardor jame pen koi yani pen koi pen kia yani ya da yani persya ya man laki kalam man laki virus kajing maya jong kajinge Tatasin Bani bamlure upu Bani linakani kakuri Ni bendara jingyap jong mikutrai Tadanu namar kata ngi ke pen mendaya ka jingia bat ka jimi pajung ngi tarwa hame ko traya upo janga jingim badia ka kuri jaga jim penim ngi rai ngwaidem namar melan new yangi ke babit benya hakama jamme ben shakriya me da ka bas neverit ngi karpadia me bangi ke bayo benda hakamet bagas namu chris ngilam ke bala penya tale kawe da umen siyam bakoi taken mau ko traya ka balang jamme kabala priyang hasatala ka parte bata penjana ya ka ha ka jingin renkan bada francis uppa ba ko jangi fadan sam administrator janga diocese but bar ki lingdo bat ki rinium takan mau lemro ya ki himen ki para shinrang bat kinde ki bala yoti ada ka ba karmen ya ka jimi pan badia bar ki bala kalad no ha ka jingi sne jamme top diang ki shaga jing shai ka koma jamme to yesne yangi barong ni karpa diame Kenang barang kah berkamari atau isu di bakui, kekami jangan berdai. Ujaso bakui dah kerem jaga, ki apostol bakui, Francis de Sales bakui, but baru ki rikui, ki bela pens ngabaya me pateng la pateng. Ngindok long ki ba big ben ya ben dalem haga jingim bam jikut, but bangin ya raw, but pendon buram ya me, da ukon jam me, o Jesus Christ. Dawu lembadu badhawu Kallang hame uble uppa badan bo Hake jingelang kawe jung men sim bakut Baraka buram bat ka jingyaro Junom la junom Tungin duai kumbau Jisu lahi kaya ni nakabenda babun ke jingdon kam joni. Nginang duai na domenda kasni nakabenda ban light nakaneka kalam. Nakabenda ka jingada lempa ka jinga silent junga Joseph bakoi bat ka Maria kaisudi. Kopa jungim Iba bening kalong ka bakoi ka kateng jome Kan wan ka hima jome Kalong ka mon jome Hakila umahame Tuai yang kita kejibam jengi kabara kasni Bato maap ini kira-kira joni kumbami ruli maap kita pelis niu ini pada wadelam ini syaka jimpen syai hembre topalait ini nak basuniu topalait yang ini karpat kotrai nak jing sini barra nak jimpang nak jing shitam kam dame nak covid-19 hak jing spoon jame tai jing su jing sign hak sni joni kenamba nak jing rap ka jing sne jame ngilai bara bona ka pop pan ngi yo jing da nak jing jar barra Kadbang idang ap kamelendi ya kajing karmen bakoi, bat kajing wan pa jung nong penim jungi o Jesu Christ. Namar kajami kalong kaima, kajami kabor kaburo, junam la junam. Kotrai Jesu Christ, me ubala ong haki apostol jame, kajing sungai happy, kajing sug junga nga ai happy.
wat pedi ki pop jangi hendra ya ka jinge janga balang jamme bar ha ka jing spoon jamme toy ha ka ya ka jing su bar ka jinge tale ka wa ka kom ga mon jamme mame uba im bar basansha junom la junom amen ka jing su ko trai kandon barabo renka bat pim dap da ka jinge do trai tongina inu markelia Kukulang radulay, me bakit no kipo kapatay, tusaw senayani. Kukulang radulay, me bakit no kipo kapatay, tusaw senayani. Kukulang radulay, me bakit no kipo kapatay, tu ay jinsugyani. Hakumi ukun lambaro janga bale Hakumi bakit na ka pop janga parte so kita ki bala kosha ka jinka wai janga ukun lambaro Kamet pada senam janga Chris kan riang asha ka jingim bam juku jar hakamen siam jampi kepediang ia jisu terang ia jisu patrang ia bahara ke bor jinga jungu halo jampi Ngatranyami Jisu ngatrangulakume bandu pentien bandu snole Kotrai Jisu Yang Itrang yame Gi ed yame
kam yame haka jingim men siam jangi bandup ya jingma bandup roy haka jinge hame bandup ya jingeda ka jingar ko ka jingkoi jingkia met bat men siam daga bor jangane ka yukarish bakoi kodrai shindi pura yangi vai pai vai ni wanchame such a scene Dagi donor kabas no kia, daga men siam kabas no si, nama kajinglong jaga parte kamju kalash, kajinglong jaga covid kamju sangesh, bagni don kajing songsi, namar niti yongin dubiam, ya kajingake lembagi sakramen baper. Ila kamen shipon arpor Henry mindang snowsi biam Jesu shimdi pura yak jing snowsi jongi shimdi pura yak jing ting jongi shimdi pura yak jing pang jongi ke jing shitom jongi shimdi pura yak jing pang jing shitom jongi himen ke para jongi shimdi pura yak jing talon jongi ri jongi jing talon jongi jina jongi menang kardo yangi menang kardo ya baharo ki nang suma lembaga jinga sai lem jinga josa bakoi barka maria teisati yada yangi sumaringi ko jisu khaner laga tejame halor ki baphangi bashita halor baro ki father ki sister ki bishop ki nangtre balang baro ki to ki badon hapadingi jimpang bajur menang thai ki menda menang leidrong shaki ICU ben kathaya ki ben kai ben kya ki Bon di kon jame kidon haki ICU kidon happe handa ki jinga ram chungi ventilator ko jisu menang pendiang ye ki jingdon kam chungi baro menda menang ya da yangi ibai pai ibai ru na ke ni ke jingpa menang karkhod yangi menang inject haka med chungi da ko snamba kardor jame bangin du yo jinga da bangin du yo jing lai doi ya da ko trai sumar ko trai ai bor ko trai bangin du lam ki kon ki balai doi bangin du lam ki kon ki ba mane shir hame ame lemba ga jinga sai lem janga maria teisoti bari joseph ba koi hallelujah ai bor ni ko jesu menda ai bor ni ko jesu kargo kardo ya bor ki ni ki kon ki ba shimenda ha ke ni ka mas ba koi ko trai ka banang kanglad yani ban vanshaki gandanga jame kidang vanshame lemba kaneka online channel karko kardo ya bor ga jinang nut ke ba ki buha kama jame ya ke jinkar panchongi kidang ki ba pang ki ba shitam kidang ki ba smokting kidang ki ba nut ai bor ko trai menda ai bor ki ba ro ko trai menda jesu ai ka bor jame ka nam van to in halo jongi bai haga jakka ba kidang akin ka sem jongi hagi imlang salam jongi ai bor ko trai yada ko trai suma sukeri ni ko trai hallelujah jesu shimdi pura yangi ko jesu balai lord yangi ko jesu nagini ki jinge baro nagini ki jimpam ko jesu hallelujah pensle ko trai pensle ya ka ribaro pensle ya ka jilla jongi ko jesu hallelujah tong in nia duai Kopau baha bening ai ba ka jing duai u shakri jame u joseph kan penyo naga benda jongi ya ka jingada jongu kon jame ba ka kami baku jongu ha ka jingim ba ha ka jingia kam dame ha ka ne ka por jonga jinge ha ka ma jongi ni panya kane lemba uju ujisu utrai jongim Amen. Utrai undon rengka batpim play badon bor baron karkoyapi uppa barukon badomen siyam bakoit Amen. Yalesuk ban penbana yaka kubar babha janga jimmi pa jangu Chris hallelujah ko himen ko para minta kaos ngi stang iya ka jingduai rosary Gakar pari pibaro banangkan ma banduai shi sem kam karpang na benda ka jing tumu ban light fluid na ka covid-19 kumjuru haka por ar baje san pusan ngidon ka jing duai karpang naga benda
ka jinglai luit na kanega jimpang kito baro ke bala ban mention benda sngaba one online haka ju kanega channel pat ngadon ke jingi kairu kindia nandangin duai lang ya ka jing duai jing is ne jimple kindai sngi ngibu ya kanega jing dumu ngistang na do mentakas ngi ya kanega do vena kito baro ke bala ban share ki we pindip ya ki we ai ba makiru kinang join haka neka ju kapor sngaba treshitom ba kanega jing rible kanang priangru ke jing duai ke jing tumuru kanang priang hakama haki himen ki parajongi treshitom baba ro kinyo lat banduai rengkat badni hakata ke por ubleng ker kuya pibaro nak kebentai jeng tunggu jeng papa pui pada kebentai jeng pinjam ya sipor pop jengi ingin tuai ko pa jengi ubah neng kenang pukul kerjeng jeme kan wan keima jeme kenang kemon jeme hata kelo ubah neng tuai minta kejimbang jeme bahala kasih baca ma ini keringkang jeme kumbani kelima kepada sendiri Barwada ini syaka jimpen shoy Hendrai terpulai ini nak sendiri amen kublai Maria kepada kecilnya ini Utraya yang berada berkuya pada ini kita Belakang kuya sok pojong pau Jisu Kumaria berkuya bijong Dari dua yang benda jini kinampo Menta berkuya berjinia jini amen kaburam Hau pa prakum ramasih berkuya Kumagalong pemerintahan pencipta beberapa jenam jenam amin. Nomor arspa sangkuar. Arspa sangkuar. Kami baik dwalan yang kat balenti dan senai. Niking halai iling genda. Hawa jingim bernai Kumi soti nalagake Basne jingsu kublai Tuktin lenti lukul wakle Jingin kukmi tesei Kami baikkan mau yang penkiar ki mau jentul aduk hadwai ngan yo jingin kabong jukun Eniro ya Yesus Kristus Jenam